kiti cyo muntu uryo mu register ya 1 akarura ka cya personi twakashazamo akarura katandukanye ihorere hatarho nshonga yona kahendera mu nkayana aho kace registrar division ya Kashozi erukushanga mu municipality ya Shema Bentayebwa kacaba mukwata amaraka aho yarebwa atachimanya cyo kusharaho bwanyuma yo kuremerwa ho kurangije umuhanguzi ariko kwasa ho kushanga mu abatari mutezi wa karuru yarangiye burundu cyo kujya kunje makurangira kazi ndatinka kucemera nasi naterwa karuru na manyerije jumire chikora cy'abasigazi ba aba basigazi bose renkija mpana yesimba 2016 nikiriza abansinga nyetinda resero kavuyonka but now kunija na yesimba today babire barire nibagura abantu natwa bagura abantu puring station nagarika nabasinga bayanga kwikiriza ngo nabasinga tubakikirizaga ngo umuntu akori NRM abantu bamukunda bamusinga baturana benda ngo bwebembezo buguma hasenta ubutarangirira karuru bacegekeje urukuteza karuru ho kuryenguzi ya muzomaraka akaronde cyo gukoratsaho kikabura nkefu mu yomnyankore miremero mu ronchwere ncwero bunuzi ninsumere cyakiriyo muri sema abwa abantu bona kugira ngo twatera karuru uje umuntu yasinga haba menguzi abantu nibendangu kugira ngo riya no mugigogu no mworo abene we yayebembera kandi twe ontutera karuru kitwa NRM n'amazima no buringaniza kandi akatarama no buringaniza konka abantu omunanka registrar yayangire obwo kugira ngo arumenguzi ngo batarangirira umuntu yari yabo kugira ngo no mworo okujumerera umuzego utaru buringaniza arba registrar ninteka teka ngo registrar bamwe babine interests umbesi imbi batari bumwe bamwe konkateka teka ngo gumuzebine gucwa because akaruru ko mugongo tukakwiba kuba kuterera Satan person ngo no bururi 10 ondija ine munana aheza ekiro kushwazana no kugira ngo no abanaga basente hakutugirira abantu ngo bamakaruru tubakamureba go mu cyaro akushobora nebiru kwata kibina cha NRM ngo kandi yabuzwa hebye kibina no buri nko wabuzo muri sorwiko amwesini yakata have been here mobilizing for NRM emyaka 25 Ogum shobana bareta ya innocent kutia na kigabira abantu tinara murebere nango mu mobilization ya LC1 takaza mugo myakegi yose no mugiga turacanga nakore mirimo yeti nyine nawo buzubu but in mobilization this the time erikwetenge sasini ya kadazi ba movement kwata hagumire because we are forcing twine yo steep competition za president na opposition ebyizaho nabwanyuma yabamwe abatwire betsimbere nka Patrick Mutawire ho kucera hamkutu hakushobora nko kuyarwa mu kwetsimba awe muviyo yo mukaruru ka Kashozi NRM karwanira ngo abantu bagira ubusinge umbite bakoramo ikibuno cy'ukureba ngo abantu baterajya karuru kabo mu businge inshonga za kanone kabigumira ho kubuza habagurutsi habateza bakaruru hari kubahebituga ho kumubuza katiyo n'akahindo uyabye hakana hari kushobora ko mukozi mubi naye kwatso mucika mwana bagira ngo tine mufuwafa atarogirwe rizoba chanshasha kurira achozeshe bajya kabigumira abagurutsi abatorire ngo ayine sente obwe ndiyahashi esente naziye konka mbenu obururu nko buri bagira ngo mukozi mbi atamucheka gwaterera konka bagurisa bito mugurisa no muhesente nazibasa atyo kanone kabigumirira nuko kongera akashobora reberetiro wabiretse imbere nawe yarwo mu karuru obwoba jeneshonga yo kubanza echa kabiri okwesimba LC1 eyawe akaboro wakuzumu mugongo icyo kintu cike Patrick Mutawire yaraburenguzi ho mukaruru na nabatezi bakaruru hotiriho na nabebembezi ho kwenyegiro mukaruru ko kubaganisa abantu enkorane becirwa hebero ku musahe kibina cha NRM abebembezi nite tuyino kubekenya shongo twaza kosa method zikosa direko kwaziri yezo zikuza kuretera abantu bayigira baganisa gasha kwa Gerard tugumu muri Shema aha wa Tayari West.